Ćao, ovdje je Tehnosvet. Danas nam je stiglo lepo, veoma zanimljivo pakovanje, a to je sa Gearbesta. Pretpostavljam, jeste, upravo sam bio. Ovo je kutija, hard case, za moju kamericu Xiaomi Y i sve njene potrebštine usput. Znači, starina je to sve, te gluposti koje generalno dobijamo, čovjek već otvarali. Meni je stiglo, pošto sam vidio na YouTube da imaju ljudi neki koji im stigne nešto izgužvano i otko znam šta, kod mene je stiglo lepo kutijica, vjerojatno ima novo pakovanje pošto sam ga dugo čekao jer su ovi tražili da im se ponovo njihov dobavljač dostavi novu partiju kutija, pa sam malo više sačekao jer sam naručio pre nove godine, tek sam sad dobio. Ovo je hard case, u stvari neka gumirana površina, dosta onako čvrsto i lepo pakovanje, nigde nije nešto izgužvano. Evo ovdje malo udubljeno je ovdje, vjerojatno je u transportu. Zatvara se, otvara se, samo da vidim. Zatvara se, otvara se dobro. Vjerojatno je onako dosta vodno nepronočivo. Sad pogledajmo šta mi svašta možemo da uradimo s njim. Znači, otvaramo ovako. Ovdje imamo standardno, znači, za vaše neki kablići ili druge stvari, znači, otvor. A ovdje imamo sve što je prilagođeno na kamerici Xiaomi, makar trebalo tako da bude. Znači, ovdje je neki sunđer koji je gore ima i čvrst deo, dole je mekano. Ovo je za šta? Štap, za štap, Xiaomi štap, bacamo, ovo nam ne treba. Ovo je deo koji se tiče same kamerice. Kamerica bi trebala da odgovara potpuno uz ovo, bacamo, isto nam ne treba. Ovo je deo za sve ostale potrebštine, možda sam trebao naručiti veći kutiju, ali nema veze. Gdje stavljamo sve ostalo, ovo nam ne treba. Ovo je deo za karticu, karticu nemam. I ovo je deo za bateriju. Žao što nema dva dela za baterije, pošto imam dve rezervne baterije, ali nema veze. I ovako. Krećemo, znači sama osnovna stvar, naša Xiaomi Y kamerica bi trebao da legne i leži potpuno odgovarajuće za nju. Sljedeća stvar, štap. Štap Xiaomi Y ima neko okretanje, evo ovako, znači ovamo i on isto savršeno pristaje. Znači ovdje su izmerili taj deo koji se tiče samog štapa, daljinski ne znam da li će moći da se zatvori, može bez problema je ovako. Idemo dalje, potrebštine, baterije, jedna rezervna baterija, ubacujemo je ovdje, ovdje je napravljeno da bude bez kutije kako ja vidim, ubacujemo bez kutije onda, iako ja sam više raspoložen da nosim u kutije. Baterije ide ovamo, s koje strane, ovako, znači baterije ide ovamo, pokušam da ubacim drugu bateriju na mjesto gdje bi trebalo da bude kartica, proširimo te, može? Može da se podcepa. Može, ali ćemo da je ubacimo u svakom slučaju. Nećeš moći ti meni nigde. Oba. Evo ovako. Ja prilagođavam kako meni se hoće. Druga stvar. Punjač za baterije. Punjač za baterije stavimo ovdje. Konektori za kačanje stavljamo, slažemo ih tu. Jedan, dva koji ima više, ja ih nemam više, ostalo mi od neke prethodne kamere. Pa stavimo ovamo, nekako slažemo ovako samo odukati ono da vidim da li će to sve da stane. Ali kako ja vidim staće sve i još će ostati mjesta. Da, osnovna stvar. Ja koristim za ovu kamericu i aluminijumsko kućište. Veoma je lepo, veoma dobro i meni se jako sviđa. I ja ću njega staviti ovdje. Onda nam ostaje malo mjesta, ali ćemo ovo staviti unutra. Možemo i ovo staviti unutra. Samo da uklopim. Samo ovo izvadim. Ovo stavim unutra. Šraf izvadim. Stavim unutra. Ko hoće da spakuje, taj će da spakuje. Znači, to je osnovna stvar. Baš ne ide tako kako sam ja htio. Ovako, znači, tu stavimo to. Stavimo pored ovaj đelović. Evo ga, stavio sam i kućište. Stavljamo ovaj dugački deo, da bude lakše da se upakuje. Vidiš, sve staje. Kako ja lepo to pakujem. Ovdje imamo filtr za UV. Njega ću staviti ovdje gore. U svaki slučaj. Tu negdje. Ovdje se neće ništa s njim desiti. Imamo za kačanje na ruku. Ili na neke druge ostale krugle, prevodnite i ne krugle. Imamo običan USB kabel. Njega stavljamo gore. Ovako.
Imamo još jedno mekano kućiste, onda možda i hoćeš, svejedno je silikonsko je, tako da njemu baš nije bitno kako ćete ga staviti, stavit ću ga vam. Neću, stavim ga vam. Kabel ću staviti ovdje. Ovdje imamo sigurnosnu kačaljku i 3M naletnice, da zakačamo na kacigu ili nešto drugo. I ovo je sve što ja imam. I ovo fenomenalno se zatvara, znači dobro, ovo nam malo smeta. Ovo baš mi, kako gdje da ga nabacim. Sad sam sve poremetio. Ovako. Radimo sljedeće. Izvadimo ovo. Bacimo kućište. Leti. Nekako tako. Zatvorim. Zatvaram. Sad je sve spakovano. Cela kamera sa svim njihovim stvarima. Ovoj kutiji ne mogu baš, ali ja ne bi bez njih svejedno koristio, zato što je dobra stvar, jer to ako padne u vodu i ako znaš šta, sačuvaš vaše baterije. Svako ih ubaci unutra, možeš tu još neka praviti raspored ili nađeš optimalnu varijantu, ali to bi bilo to. Ovo je bio Tehnosvet. Ćao svima, slobodno se prijavite na kanal, znači kada pratite moj video, dole imate subscribe. Vidimo se narednog